Hadin bu Dr. Kamario PhD, kabadai kawai niki PhD ke bahap hapo kajing penya jongka karuna terus. Ulayo kajing pang COVID kat kendai, usodar kasinong Mariau, ula kentui kipat ba kasinong bat katani borok kawai. Bakim day ban sengau siir bat sengau artatin. Namaru tayu Dr. Umpar Shemlai kendu yano, kumjuru wat bat kinong treha ketika PhD. Ulai thuru ba tayu Dr. ulawan na asam ha janme jongka lai pautri ubnai balala, bat ula bodrenti ikikendon jongka tanat kakwai kakia. Squat banten saya kendiat namar ba kipai ba kendai bandan keno yang sengau ane bandong kenek nam takane ka kes namar ba ini doktor udang wan na asam haka janmit lai fotorik yang ini benai bat ulaya ru ya ka permission nakaliang udisi banwan hangne hapo banwan hangne Mariau PhD te kane kadai kaba nakaliang jung ulale ru ya ka ulabut nanti ya ka protokol ula dia ru ya ka tes hangte berni bat apala iyo ya ka tes saya kerpot hang berni te kalong negatif te bat ndang lapoi hangne hapo sinong hangne ajan sinong kajian khatna ba kane ke kali jong ni doktor ka hapna po nalan de te ka hap po nala te deh lar kata kan rem bang isayo ka jingtip ke information ba uni doktor mut banwan tre hangne po Mariau PhD dan ang tawa hapo nala te kum kipat ba nung sinong kasinong hi barok kawai habalai osngaw ya kum kata te galadon kajing ya hala hapo sinong bakau namar bakum no ba nu doktor wan hapo barjela siwan de po sinong ndrai mar ba ladan bakun ya kata dengan kaliang jonga kumusodar Amar siyo jektip ya kata marmar ngalapun USDO sibil jong kamairang. Angsa i osnga bau doktor de wan sene te ngi kum kesenang ngi jektip ai te kum no kala banlang banwan ne po senang. Te nakliang jong ro kam yo jektip namar imar kedai kejing bakla napa ka control room napa nang stand bak mai information hangi kesenang USDO de lo kata kami te nakliang jungi kum kasinong nginam sya yu ba unwan dai hadin balaya kren ngelia tu jemut bertibor jong ka distrik te hangta ba USDO sibil sawan hi sene wan pensutu ya ngi kipat ba nong sinong ba namar ba uni de doktor ban mut ban wan tre ne Mariau PhD ba ula pensutu ya kipat ba ula bat ngin dalawan SDO CDPO ngi sasya yu banwan bat dalawan mars nuan nang tu kapor ba kapor kumba khat RBJ tengil alejbu rangkat bat USDO nang ta melej ulang ru bat ngi kasinong nang ta ka corona management committee ngi lej apo Mariau PhD bat kajing lej jong uru lej kerpang ndai reba kene kajing lej jong hangtei bau adon kono ke kontak te wosa bej hapo ka kwartar lejong te kata kalong badul akularu naga ai kubleru ya ka doktor barek mah ka doktor bare nang ta SDO hamar sewa layo ka report nomor ha ka tu ngi la batai ru ba ka report kolong negatif ndai ngidang abyang saya ka we ka report te la da jai ba ka ka report kolong ha keno ke benta te na kaliang jong ula kular madeng senang ba ngin sawan rano yu te hoj ka dia hikunta marsen yo report bolong positif te marmar ha kamit lai photorik he lai pu weterik
tegi polkat ar beje itu kilawan cau no ni doktor pada rak no yu sia ka corona care sentar saponong tan te kata kalong ka benta ke bah ngi kum ki pajba nong senong ni de bersutu namar ba abawan hang ne po senong jungi ro ngi lapet benia ngi lakmi benia ba unu doktor padon kano ka kontak batno pajba nong senong bat staf apa meriau PFC padon kontak ai tede lo kata kanong rim ngakwa ban pensai khmat jong phi ba ki pajba nong senong jong kane kadong kathan jong kasinong meriau bat kum juru ya kadong kathan hang ne ba pinde bandon kano ke jing ngau ane pindon kano ka jing artin namar ngi lale ya kam ka bede ban le ilabut ya ka protokol kemba le te unu dokter bat ngi pajba nong senong nim padam kano ka kontak bat u dengan kepat ya ki pajba nong senong kidong than ba pindai ban snuting ane ban don kano ke jing ngau nam ta ka senong nam ta ki pajba nong senong jong kane kadong kathan namar ba watla uyo ya kane ka kes positif ru nakaliang jongi ngim padon kano ke kontak bat unu dokter dengan try kata kade ka kubar ka banga ai kenang ba ki pajba nong senong kidong kithan ki bawan sene semria ru tundon ba kejing snu artin ne kejing ting namar ngi hang ne ngim padon kano ke kontak bat u bat mentah hang ne apo meriau pit siru dengan kepat lakum no ya ka government bahkan sim khialam na kanta kaneka benta namar ba ang ne meriap isim tangim don doktor syu nomor we doktor ba tre berus kata wala kaina sinang badune doktor ba mut ban wan ban ay kijing screen nam ta jingi sisi ba uyo no kaneka kis tementang im don doktor dengan kepat lan no ya ka bor jong ka government ya ka health department ban kan sim ya kijing kilam na kanta kadong katang kejungi bakin kepat ya kaneka NGO kaneka corona trust bahkan hak da diwe ki doktor ban aya kijing screen na kanta kan kadong katang kejungi